muzamuri ibiganza abantu bakunda Yesu muzamuri ibiganza Hallelujah. Yesu we ayamahoro atemba muruzi nami umunyabyaha nkanjye ubu ngendana nawe mbonye ikiganza cyawe undamira zamura amaboko nzigushime ndirimba hosana gitare ni mwami mwami ko ntakwiye kwitwa uwawe mwamene wigeze umbaza ibyanjye byahise wagize umwana mu rugo kwa data ubundi umunyembaraga nasigenda zizamanga igisi n'ibinanga twese Kurikira. Amen. So we're just getting started. Amen. Amen. It was cold outside. Hanze imvura yagwaga ariko hano nta mvura ihari. Amen. Amen. Are you ready to dance? Yes. Let's do this. Hallelujah.
niko nanjye ngenda. Singer. Nasanze ari byo wanga cyo kugendera mu nzira zawe. Nkoresha ibyo ushaka gusa, bimpa amahoro n'umunezero. Sinabasha kubaho ntakureba, kujya kure yawe niko kuyoba. Ijambo ryawe riganje umutima wanjye, nta n'umwe wankunda nk'amere nawe. Wahinduye ubuzima bwanjye bwose, Yesu we, uri mwiza cyane we. Uko wansanze, uko niko wankunze, ubu numva nisanze, uri mwiza cyane we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza Yesu. Uko wansanze, uko wansanze, uko niko wankunze, ubu numva nisanze, uri mwiza cyane we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza Yesu we. Iyari wowe umvugishije, amatwi yanjye numva nyuzwe. Iyo numviriye aho uri honyine, ituze rinyuzuye. Wanyuzuje n'urukundo rwawe, igikombe cyanjye kirasesekaye. Ijambo ryawe riganje umutima wanjye, nta n'umwe wankunda nk'amere nawe. Wahinduye ubuzima bwanjye bwose, Yesu we, uri mwiza cyane we. Uko wansanze, uko niko wankunze, ubu numva nisanze, uri mwiza cyane we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza Yesu we. 1, 2, 3. Hey, Kose. Abasha. Mu Kinyarwanda. Umba. Yeah. Gasha. Hale. Oya. Yewe. Abinyuma. Yeah. Hey. Aha. Yeah. Aha. Oh. Wahaye ubuzima bwanjye agaciro, nari uwo gupfa urama. Imitwaro yari indemereye, none ubundi iteke njya muri we. Ndamushima. Aramagije ntacyo namuburana, ahora anyitaho. Inshuti ashobora kudutererana, ashobora kudukuraho amaboko. Niyo mpamvu we Tuzigumira muri we, niyo mpamvu na tuzigumira muri we, niyo mpamvu we tuzigumira muri we, niyo mpamvu we tuzigumira muri we, niyo mpamvu Yesu tuzigumira muri we, niyo mpamvu Data tuzigumira muri we, niyo mpamvu we
ashobora kuduterera ahana ashobora kudukuraho amaboko ashobora kuduterugana niyo mpamvu we tuzigumira muri we niyo mpamvu tuzigumira muri we niyo mpamvu we 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 tuzigumira muri we niyo mpamvu data tuzigumira muri we niyo mpamvu Yesu tuzigumira muri we niyo mpamvu tuzigumira muri we niyo mpamvu we tuzigumira muri niyo mpamvu we tuzigumira muri niyo mpamvu we tuzigumira muri oya niyo mpamvu we tuzigumira muri we niyo mpamvu we tuzigumira muri twese niyo mpamvu data twese niyo mpamvu we oya niyo mpamvu Yesu ashobora kudutererana ashobora kudukuraho amaboko niyo mpamvu we tuzigumira muri niyo mpamvu we tuzigumira muri niyo mpamvu we tuzigumira muri oya niyo mpamvu Yesu tuzigumira muri niyo mpamvu we tuzigumira muri we niyo mpamvu we tuzigumira muri we umva uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe ari mu mutima ari hewe uwo mwami ari mu mutima ari hewe ari mu mutima ari hewe ari mu mutima uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza n'umuzi Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe ari mu mutima ari hewe uwo mwami ari mu mutima ari hewe ari mu mutima ari hewe uwo mwami ari mu mutima uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe ari mu mutima 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 hallelujah Push up. Yeah, go ahead. haleluya gusa niyo mpamvu tuzigumira muri we iyi niyo mpamvu we oya niyo mpamvu we tuzigumira muri niyo mpamvu we tuzigumira muri we Amen. Hari indirimbo nanditse kera nkiri mutoya muri high school. Yari gospel. Ntabwo nari nzi ko nzagarukira hano. Ntabwo nari nzi ko ari imwe gusa bikarangira. None nongeye kwisanga hano. Igihugu cyacu Imana yatugiriye ubuntu cyane. Iduha abayobozi beza. Iduha abakozi b'Imana bakomeye. Niyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda kigeze hano uyu munsi. Amen. Niba uzi ino ndirimbo tuyirimbane.
ibyiza unkorera birenze uko Konyewe nabyumva manywa yose nijoro ntusiba kunyegereza ibihe byiza n'ibibi mba nzi yuko ubana nanjye iyi minsi yose numva kubaho kwawe twese hafi yanjye girira ubuntu mwami mwami suko bikwiye byose n'ubuntu bwawe none ndaruhutse ndatuje ndanezerewe kunumva shaka gushima ese merehe jya mvuge nte ibyo mfite byose byose ni kubwawe ibihe byiza n'ibibi maze yuko ubana nanjye iminsi yose numva kubaho kwawe hafi yanjye girira ubuntu mwami mwami zuko bikwiye byose n'ubuntu bwawe none ndaruhutse ndatuje ndanezerewe Hallelujah. The next one is named, it's called Holy Spirit. If you know the song, sing along. Amen. I know I mess up all the time. I'll never be perfect for you. Oh no. Believe and pray, that's all I can. Right now, crying for you, waiting for you to come, set me free. Be with me
walk with me every day. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Sing it. Holy Spirit, be my friend all the time. Lover and my soul, rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. 'Cause here I am, I'm back again. But can you see me? Would you say a word and I believe and I'll be changed? I need another chance. Would you please be my God? I lost my way. Would you come take me back? I wanna sing my song. Hallelujah. Would you help me please? Sing with me. Hallelujah. Now pushing harder, harder, pushing harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Lover of my soul, rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. murakoze cyane Imana ibamugisha ntabwo mukomeze mugubwe neza amen. ntabwo turasoza no kuramya no guhimbaza Imana. Mu gihe tukiri kumwe na Meddy, reka dufate uwundi mwanya wo gutura, gushimira Imana, dutanga amaturo kuri account ya Rwanda Convention. Ayo ni amaturo yo gushimira Imana kugira ngo ibi bikorwa byose
byateguwe byakozwe bibashe kugerwaho. Rero twagira ngo dusabe badushyirireho uburyo bwo gutanga amaturo, biraca kuri Zelle na Cash App. Turasaba ko badushyiriraho ubwo buryo kugira ngo mubashe kububona. Reka tudatinda cyane dukomeze n'indirimbo imwe hamwe na Meddy. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Niba ushobora kubyina mubyine gato, ushaka kunyeganyega munyeganyege gato, byose biremewe. Amen. Sinzavahuri Yesu kwari wowe mahoro urije kwari wowe mahoro sinzavahuri oya sinzavahuri Yesu kwari wowe mahoro urije kwari wowe mahoro on the bed. En fait, stress ngiriyo ngiye Buraya nibazaho uko nzaryama ni stress ngiriyo ngiye guhaguruka. I get very stressed when I think about my trip to Europe because of I am very concerned about the bed size. Noneho abantu bo muri Noro hariya muri za Scandinavia bo nibindi. But when you get to the Scandinavian countries, bo bagira gatanda bakagasasa barangiza bagafata udushuka tubiri bakadusasamo gutya. Kamwe wagafata nikakuzuri wafata kandi ngerageza kuduhuza bikangora n'amaguru anegeka na ambo nayingiye vuga ngo nanga Scandinavia ndayikunda by the way ariko ngira ikibazo cy'amaguru. when I travel there, their beds are even much smaller, so I don't still fit in their beds. But that doesn't mean that I don't like their countries. Hano rero muri Amerika ibintu byose ni binini cyane, ibigitanda ni kinini, amapiro ni manini atandatu agerekanyije, imuga kubita ku birenge yindi hari. Donc voilà, iki ni igihugu rwose ni kinini cyane. But I've seen the US is a beautiful country with everything. It's big enough, starting with beds, with food and everything else. Ariko mu kubaka igihugu habaye kombinezo y'ibintu byinshi kugira ngo igihugu gikomere cyane gire kure abantu bahuje imbaraga batandukanye. But in the building of their nation, so many things were brought together. Their forces were brought together. Their powers were brought together. Abapolitisiye barahagurutse. Their politicians rised. Abanyabwenge barahaguruka. The intellectuals, researchers rose. Ndetse n'abemera Imana nabo barahaguruka. And those who are faith-based, they rose. Igihe barimo bandika constitution y'iki gihugu, when they were writing the constitution of the US, harimo n'abapasteri, even pastors were included. Harimo n'abapolitisiye n'abacuruzi abantu batandukanye. All those who work in different spheres, the politicians, businesses, they were included. Kugeza n'uyu munsi, even to today, ibintu byinshi cyane niko bigenda. Narimo minister yambwiye ko bamaze gusinya hariya bahamagaye mu pastor aza kubasengera. Barasenga. Donc muri Maison Blanche. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Bemera icyo kintu cyane, bemera uruhare rwo kwizera mu iterambere ry'iki gihugu. Many things are done with the faith included. I was sharing the news with the minister. He said after they had signed the agreement, the pastor came and blessed them. So they believe and they trust the role of faith in everything they do. Hari impamvu y'ibyo. There is a purpose behind Umuntu this. harimo ibice bitatu. A man has 3 parts. Umuntu harimo igice cy'umubiri kitubona. You have the physique, the body. Donc ikitubona ni envelope. The physique that you see is an envelope. Niyo mpamvu iyo umuntu yitavye Imana dufata iyi envelope tukayisubiza mu butaka kuko origine yayo no butaka. That's why when someone passes away, we take the origin of this body and we bury it down.
mu muntu hari undi muntu bita ubugingo. And within this body there is the soul. Uwo muntu ni ugira ibitekerezo, And this soul has the mind ubushake, and the will, amarangamutima, the emotions, imitekerereze, the mindset, tumwita ubugingo. and that's the soul. En fait niyo siège ya personnalité, niho umuntu aba. That's the entire personality of a human being. Iyo umuntu avuga ngo wankomerekeje, uba wakoze mu bugingo, tuba wakoze ku mubiri. When someone said that you have offended me, you basically touch their soul, not their physique. Niyo mpamvu burya ijambo ribi ribabaza kuruta uko wakubita umuntu ikofi. That's why a hurtful word is worse than physical hurt. Muri ibi bihugu ingo nyinshi zitandukana kubera iki ngo abuse, ambwira amagambo mabi. Benshi twarayamenyereye kuvuga nicyo cyatumye wahukana bati aranyabusing, naho abandi se ataragukubita ikofi biba byagenze gute. Anyway, donc muri ibi bihugu na maranga mutima komereka. In this nation you will see that most of the divorces, they are caused by abuse, and this is not physical abuse, this is verbal and mental abuse, but some of you maybe are familiar with it. It's because they have touched their soul. Donc mu marangamutima niho hakomereka kandi hatinda gukira. Then when emotions is hurt and wounded, it takes time to heal. Ushobora gukora ikintu gito ukagera ngo ni gisanzwe kikababaza umuntu imyaka 10, imyaka 20. Your actions may be small but may bring an impact that lasts for years, 20 or more. Hari abantu bamwe bagira umuco wo kuvuga ngo turenzeho. Urenzaho ariko ukarengereza ku gikomere. There are those who tend to say, let's just cover this and forget it. No, you cannot forget it because you are covering a wound. Uwo ni umuntu wa kabiri. That's a second person. Umuntu wa gatatu ni umwuka imbere mu muntu. And the third is within the spirit. Hariya niho haba Imana. There the Lord dwells. Hariya ntihaba logique, ntihaba ubwenge. There's no logic. Hariya hakora kwizera. Only faith works. Nta shuri ryigisha kwizera. And there is no school that teaches faith. Ni uguhishurirwa. It's a revelation. Ukibaza batese bimeze gute. And you question, what is this? Donc uko abantu bagiye badekuvura ibintu muri iyi si, as people discover things in the world, ntabwo byazanwaga n'ubwenge. It was not discovered logically. Umunyabwenge witwa Ashimishije, and a scientist called Archimede, yikubise muri baignoire. He fell into the tub. Noneho amazi arazamuka. When the water splitted, abona ubunini bwe no kugwa mu mazi birangana n'umuvuduko w'amazi wazamutse. He saw the volume of the water that splashed equal to the weight of his body. Aratangara cyane. He got shocked. Avuga ijambo. And he said this. Eureka. Say, Eureka. Ndavumbuye. I have discovered. Bati iyi kintu kimanutse perpendiculaire. Iyo le corps, iyi kintu kimanutse kigwa hasi mu mazi. Uko amazi azamutse arangana n'amase n'uburemere bwa cya kintu. Aho niho havuye loi de relativité, nibyo bakoresheje abanyabwenge batangaje. Donc kuvumbura kwa Archimede. And he said, so as the volume of the water that splashed equal to the mass of his body. And there, this man, he said, this is where he brought the law of relativity law. Bivuze ngo, meaning this, yaravumbuye. He discovered. Ntabwo yavumbuye kubera ubwenge bwe. He did not discover because of his logics. Kwari ukwizera imbere indani iyo revelation twita guhishurirwa. But it was a revelation that he got within himself. Rero niba umuntu agizwe rero n'umubiri n'ubugingo n'umwuka. So if a man is made up by the body, the soul and the spirit, igihugu nacyo kigizwe n'ibice bitatu. So a nation also has these three parts. Igihugu kigizwe n'ibice bitatu. The nation has these three parts. Igihugu gifite umubiri. The nation has the physique. Igihugu kigira ubugingo. A nation has the soul. Igihugu kigira umwuka. And a nation has a spirit. Byenda umubiri w'igihugu niki? What is the physical body of a nation? Imiterere y'ishanga. What is the physical geography of a nation? Donc nibyo twita ubutaka. Hari science y'ubutaka bita pedology. There is a pedology, which is a study of the soul. Donc buriya butaka tubona, the soil that you see, uriya ni umubiri w'igihugu. that is the body of a nation. Hari inzuza amazi, hari science bita hydrology. There is hydrology, which is the study of water. Donc biga kubijyanye n'amazi. They will study the water. Ndetse hari abiga imiterere structure y'ubutaka
germophaology. There is also geomorphology, which is the study of earth form and structure. Donc uko relief ifite imisozi ifite amataba donc forme na structure y'igihugu iyo ni physique. So they will study the earth forms and the structure, and that is the physical body of a nation. Ariko rero na climatology uko ikirere kimeze. But there's also climatology, which is the study of climate. Biga kuri climate. They study the climate. Uko niko bimeze. That's what it is, part of the body. Umuyaga, the wind, ikirere, the weather, ibyo byose. all this. Hariho ndero na biogeography byo nibindi. There is also biogeography. Iyo ni etide yiga impamvu ibiti byabaye aha amazi akabaha abantu bagatura hariya. Donc why kuki ikintu cyatuye hariya. Iyo byose biri muri physique y'igihugu. It's a study of a geographical distributions, and this means they study the influences of animals and plants. Kuki hari inyamaswa ha abantu batuye ha ibyo byose. Why there's a plant, why people live here, or animals. Rero iyi si turayibungabunga mu buryo bwa geography bwa physique. So we take care of this world or the nation physically. Niyo mpamvu haba za ministeri zishinzwe ubutaka environnement donc nukugira ngo barebe physique barebe imiterere y'igihugu. That's why we have all kind of ministries taking care of the land of the nation. Igihugu naco kigira ubugingo. The nation has soul. Igihugu kigira ubugingo gishobora gukomereka. A nation has a soul and can be wounded or hurt. Gishobora kwishima. Or it can rejoice. Ishanga riranezerwa rikishima. A nation rejoices. Ese ubugingo bw'igihugu ni iki? Now, what is the soul of the nation? Ni imitekerereze ideology. This is ideology. Iyo ni philosophy. Also philosophy. Igihugu kigira ibyo kigenderaho. A nation has ideology. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni imisozi iyo ni physique yayo ariko igihugu kigira ibitekerezo kigenderaho. Iyo utagendeye kuri ibyo bitekerezo uba ufite ikibazo n'igihugu kuko uragikomeretsa. Kigira ideology, philosophy. A nation has an ideology, and that's the belief system, that's the mindset. Not just when we talk over the land, it's over the nation. It's not the mountains and things that you see. When you speak ill of a nation, it's hurt. Kigira imyizerere. A nation has a belief system. Bakemera ko twemera ibi ntituzemera kirazira ikindi kizira. Aho ni mu bugingo bw'igihugu. And they will tell you this is what we do and this is how we do it. This is forbidden and this is not. That is the soul of a nation. Igihugu kigira imyumvire. A nation has a mindset. Mindset y'igihugu. A mindset of a nation. Uko ibitekerezo babipanze. How their thoughts and minds are aligned. Ibyo bigaragara muri education uko bigisha abantu. And we can see this through education. Indangagaciro. The values. Ibyo twemera. What we believe in. Uko tugomba kwigira. How we are to be conduct. Tugomba kubaho. How we must live. Igihugu kigira politique. A nation now has a politic. Donc ibyo kigenderaho. Their policies. Ni gute tugomba kubana n'amahanga. How can we have? They have foreign affairs policies. Niyo mpamvu tugira ba ministre w'abanyi n'amahanga. Ibyo bireba umutima bireba ubugingo bw'igihugu. And that's why we'll have foreign affairs ministers, because they're taking care of the soul of the nation. Igihugu nanone kigira imiyoborere y'imbere, internal affairs. And the nation has internal affairs. Abaturage uko bagomba kubaho. How its people live. Icyo gima mudiringa n'ubugingo bw'igihugu. That you are dealing with the soul of your nation. Aho niho bavuga ngo urimo urakora kuri security y'igihugu. Ntabwo ari ibiti bavuga, ntabwo ari imisozi, n'abantu. Donc hariya ni muri solo, ni mu bugingo. When they say this is regard to the security of a nation, it's not the physics. This is the soul of their nation. Donc politique ni dushiriraho uburyo politique y'ibintu bigomba gukorwa. So politique is a mountain that establishes how things are to be done. Ubucuruzi bukorwa gute? How business is done. Uburezi bukorwa gute? How education is done. Ndetse na santé imerite. And also their health system. Ibyo byose bireba ubugingo bw'igihugu. This is regard to the soul of a nation. Hakagerekwaho n'umuco. Now a culture comes. Umuco wacu utandukanye n'uw'abandi byenda. How the difference between our culture and someone's is. Mu rugero umuco w'abanyarwanda mu kiriyo ntibarya ariko mu muco w'abanyekongo iyo utatetse bavuga ko matanga oyo ereisirete. Iki kiriyo nticyaciyemo. For example, in the culture of Rwandans, we do not eat
at the funeral, but when you go to Congo, you must cook. If there's no food available for the funeral, that means the funeral was not successful. mu mico y'abanyarwanda iyo umuntu yapfuye turaza tukareba tugaceceka mu banyekongo atangira kuvuza induru ataramenya wapfuye donc iyo ni imico itandukanye kandi iyo atarize baravuga ngo niwe wamuroze yo zandoki obomiye niwe wamwishe. In the Rwandan culture, when someone passed, you come quietly and you sit and you observe quietly. But in the Congolese culture, you must start crying from the gates or the entrances. If you do not cry, they call you the witch who has killed the person. Muri 2003 nigeze gutumira abantu baza gukora twari dufite igiterane mu Rwanda Afrika Haguruka. In 2003, we had a conference of Africa Haguruka. Noneho mubona natube bari bavuye mu Buraya harimo umuapotre umunyekongo. Among the invitees from Europe, there was an apostle from Congo. Ageze mu Rwanda, when he came to Rwanda, ntabwo yarazi ko arwaye diabete. He did not know that he is diabetic. Anywa amakoka menshi cyane kubera icyokere yisanga ageze mu bitaro yitaba Imana. So he drank a lot of coke because of the heat. Then he realized he did not know he was sick. Eventually he passed because of the high. Kandi icyo gihe ntizari bimeze neza. In that time it wasn't well. Rwanda na Congo. Rwanda and Congo. Tujyanye umurambo tusubije mu Birigi nitwaza nari kumwe n'umupasiteri w'umunyekongo twakoranaga. So we had to transport the body from Rwanda to Belgium. Icyo gihe madamu wanjye mu Birigi. My wife then lived in Baza Belgium. kutwakira na groupe y'abanyekongo bandi. They came to receive us with other Congolese group. Tujya gufata umubiri aho waruri waje mu ndege. We went to receive the body that had been transported over. Sorry for the interruption. I'm going to ask everyone that is standing to please exit. The police is here in the building. The capacity is maximized. We need to step out to get more instructions. If you are standing, please step out now, please. Thank you. Sorry for the interruption. Iyi ni ya mico twavugaga. Nkiwacu nta kibazo kingi ntusemure. Iwacu nta kibazo bipe. Iyi ni ya mico twavugaga. Murabyihanganira nta kundi muza amateka Imana ishimwe ko muri abanyamerika b'abanyarwanda murabyumva. Mwahagarara hari ahandi ndabona. Okay. Umwanya nakomeza cyangwa dute okay. Murakoze kubaha mukomeze mwigireyo gatoya. Anyway, reka mvuge cyane nabo hanze mu nyumve muhagazaho. Icyo gihe noneho tujya gufata umurambo aho waruri wa mupasiteri. So we went and got the body of that pastor who passed away. None icyo gihe bandebye bavuga muri Lingala. When they saw me, they changed and spoke in Lingala. Ntibari bazi ko ndyumva. They did not know that I speak Lingala. Baravuga ngo aba bamwishe. They say these people killed him. Bati natwe icyo dukora. What we will do next? Uyu turamwica. We will kill this one. Nkaba nari kumwe nanone n'undi mupasiteri w'umunyekongo twakoranaga mu Rwanda. I was also with another Congolese pastor who worked with me in Rwanda. Uwitabye Imana. The one who passed away. Yari wo muri province yiwabo. He was from his province. Ndamwegereye ndamubwira ati wowe. I went and told him. Vuga mu Gikongo. Speak in the Kikongo language. N'ururimi rw'iwanyu muri village. And your village dialect. Umubwire ubabwire ibyabaye. And explain to them what took place. Ngira ngo agiye kubabwira. I thought he was going to explain. He said, brethren, uyu muntu witabye Imana yampesheje visa yo kuja i Burayi. He said, brothers, this person who passed away, because of him, I got the visa and here I am in the Europe. But muzi
ko nasabye niya Cote d'Ivoire bakayinyima batari ko kubera yapfuye nabonye iburaya. He said, even the Ivory Coast visa, I was denied, but since from the day he died, I got the European visa. But I told him, tell them, explain to them what happened, and I will tell him in Kinyarwanda. But he said, no, this is my time. I need to thank God because I am here in the Europe. Anyway, arangije ababwira mu Gikongo. Then he told them in their Kikongo language. And then they asked, so you are Congolese as well? And he said, yes, we are. Okay. We went to see the body. There was someone who was standing, a woman who was standing outside, but everybody was entering. She took off her clothes and shouted. When she got there, she laid on the coffin. And my heart, I thought, maybe she is his wife. The way she screamed, after she screamed, she turned. And she asked me, who is this dead person? Who is he, the one who died? Who is he? I told him, this is a pastor who died. Where is he coming from? And I said, from Rwanda. She screamed again, said, he's coming from Rwanda. Anyway, so I'm saying that a nation has its own culture. There are some nations where you go, their culture is to eat while your door is shut, but the doors will be wide open. We grew up not seeing our fathers eating. I grew up not seeing my father eating. I never imagined how he would sit it and be eating. That's a culture. Every culture, every country, or every nation has its own culture, and that's part of the soul of a nation. So in the soul of a nation, there is inheritance. The heritage of a family lineage. That is a part of the soul of a nation. And that's what the politics will do. They will involve the businesses, the education, and the household because they deal with the soul of their nation. There's also a third part of a nation which I'm so grateful that you prepare for us today. That's the faith. In the spirit, there is a faith and there is the dwelling of God himself. That is the core of a being. An avocado has three parts. It has outer layer, and that's the green outer layer, or the middle layer, and there's a seed. The seed, that's the spirit. If an avocado has no seed, it cannot survive. The reason why a tree is stronger than a bamboo tree, it's because a tree has a heart. But a bamboo is empty inside. If you cast both of these trees in the fire, one is quickly burnt and the other burns slowly because it has a heart inside. So now faith that builds a nation. Now the faith that rebuilds a nation, that is the core, the
inner of a being, that's where God niho dwells. kwizera kuba. That's the faith dwelling. Ibi ntawe ubyigisha undi. No one can teach you of Ni faith. revelation y'Imana It's ugira. God's revelation that comes in our heart. N'ugwishurirwa duhabwa. God's revelation in our hearts. Kandi nta muntu utagira uko kwizera. And no one without faith. N'aba ate abavuga ngo ntibemera Imana bagira uko kwizera. Even the atheists, they have faith. N'abarya bavuga ngo ngiye by'Imana simbyizi simbyemera barabigira nubwo batabivuga. And those who denied God, they have faith. Kuba udafite ikintu ntibivuze ko kitabaho. The fact that you don't have anything doesn't mean there is no existence of it. Nigeze kuganira n'umuntu mu ndege. I spoke with a person on a plane once. Twari tugiye muri Canada. We were traveling to Canada. Arambaza ngo muzi ko abantu bino bakunze kuvuga ngo ukora iki? Do you know they usually ask, what do you do for a living? Ndamubwira nge ndi pastor. I told him I'm a pastor. Wow. I said, wow. Ngo nibyo bigutunze. That's what you do for a living? Ndavuga yego. I said, yes. Ndavuga ukora iki? And I asked him, what do you do? Bati ndi umuprofesseur. And he said, I'm a professor. Ndamaze se iby'Imana urabyumva? I asked him, do you know anything of God? Arambwira ngo no. He said, no. Sinyemera. I don't believe in God. Ndagira nta kwizera ugira. And I asked him, you don't have any faith? Arambwira ngo ya. He said, no faith. Simbyizera. I don't believe in God. Ndamubwira okay. I said, okay. Ndamubwira next week uzakora iki gahunda zawe? What's your plans for next week? I asked Ahita him. nkurira mu agenda. And he had a long schedule. Nzabonana naba. I'm meeting with this. Nzabonana naba. I'm meeting with so. Nzabonana naba. And so. Nzakora ibi. And this, and that's what I'll do. Ndamubwira oh. I said, oh, okay. Aba bose muzabonana. You have a plan to meet all of them. Arambwira ati n'ukwezi gutaha. He said, actually, next month I'm meeting him. Ndamubwira ariko ufite kwizera. And I told him, that's faith. Ngo no. He said, no, that's not Ndamubwira faith. none se ubizi gute kuzababona? And I asked him, so how are you sure you are going to meet them? Nutemera ko afite kwizera arakubwira. Iyo ushobora kumenya ngo uzabona hano umuntu ukwezi gutaha utazi kizabaho ejo n'ukwizera uko. It's faith if you have a plan, yet you don't have the assurance that you're going to meet that thing. That means you have faith within you, but you are denying it. Umumama aravuga ngo ntiyemera kwizera ntiyemera Imana ariko akabwira ngo umwana wanjye azavuka mu mezi 5. Uzi gute ko ayo mezi 5 muzayagera uko n'ukwizera. So a mother might say, I do not believe in God, I don't have faith, yet they are carrying a baby and they know within 5 months they're going to give birth. How you are sure that you are going to give birth, yet you don't know? That is faith within you, yet you deny it. Imvugo yo kwizera ni inzozi. So a language of faith is the dream. Utarota. Everyone dreams. Buri muntu ararota. Every person dreams. Inzozi. And dreams, zirota umukuru. older dreams, a younger uwemera ararota. a believer, utemera ararota. and atheist. Ariko bwacha avuga ngo naraye ndose inzozi zambujije ubujijwe utuntu warose mu gitanda. Iriya ni imyemerere nubwo abantu batabyemera ariko kuriya ni ukwizera. You may deny that you don't have faith, but the dream that you had and that have been troubling you, that means you have faith. Kwizera rero ni imwe mu ndangagaciro z'ubumana. Faith is one of God's characters or values. Donc ni indangagaciro z'ubumana. That is divine value. Ibyakozwe n'intumwa Bibiliya tubwira 17. If you read Acts 17, ngo Imana yaremye amahanga yose y'abantu ngo bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose ni nayo yashizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse igabaniriza abantu ingabano zaho batuye ni Imana yashizeho ama frontiere. Acts 17:26, the Bible says, and he has made from one blood every nation of men to dwell on all the faces of the earth and has determined their pre-appointed times and boundaries of their dwellings. Kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona bakabakabye kandi koko nkiri kure y'umuntu wese muri twe. So that they should seek the Lord in the hope that my group for him and find him, though he is not far from each one of us. Donc ngo Imana yashizeho abantu. God has brought people. Okay. Yeah. Imana yashizeho abantu. God brought people, iduha kwizera. Gave us the faith. Ndabasaba I ask you, uko kwizera ntigukutakaza. May you keep this faith. Niko gutuma umuntu abaho. That helps you in your akomera, existence, that you're established. You are tomorrow here, and the future is here. Ndabasabira kwizera. I pray that you have faith. Kuzubaka amago. That you are going to have families. Kuzubaka igihugu. That's going to build a nation. Ahari ushakiye Imana.
Wherever you seek God, uyishake ukabakaba, seek God to and hari fro. ibizagukorera. He is going to bless you. Imana ibampere umugisha May God bless you kandi Imana ibakomeze. and may you Mugire be kwizera. blessed. Reka duhaguruke dusenge Imana. Please rise and pray. with me. Turagushima Mana I thank you, God, kugira neza. for your goodness. Urahambaye, You are great. urakomeye, You are powerful. uri You are igitangaza. amazing. Duhe kwizera kw'imbere Give us faith, n'abatemera and those atheists, bamenye ko batariho ku bwabo, may they know that if they don't